Kaya katayang silipan ng amphitheater ng Mabalacat City College o MCC Dapdap. King Report ini. Preparado ne para king pamangamit dareng estudyante ing bayong buklata amphitheater ning Mabalacat City College o MCC Dapdap Campus. Inga manuang pasilidad magsilbi ang lugar para kareng classic ing physical education o PE, kareng aktibidad dareng estudyante, performances, pamitipon at aliwapang programa akapag nasang pasiknangan ing creativity, pamisaup-saup ating holistic development dareng magaral ning MCC. Agpangkang MCC President Dr. Sunny De Guzman, makasadyayang gawan ng formal na inaugurasyon ng amphitheater king malagwang panahon king pamanimuna dareng opisyal ng kolehiyo. Ing proyekto, mipal tutuya king saup at suporta ng Mayor Jel Daquino at Vice Mayor Marcos Jun Castro kaya duwangan i-President Ernesto Gorospe ning The Heights. Para king masali sa pamangamit ning pasilidad, malyari lang makipag-ugnayan reng mestra at reng estudyante king manibala ning amphitheater. King pamamuklat ning bayong amphitheater patunayan ning MCC Dapdap Campus ing balaos na niting dedikasyon king pamangawang makabayong espasyo para king kapakinabangnan dareng estudyante. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga. Balitang Kutuking Balen, Susuyo.